nanti go tadi lu bapak dan ibu, nanti go untuk inyo cieknya pak. Nan dua lai masuk sayak ke pak. Untuk kumbang ciek, untuk si somuk ciek ke. Anak tak belanja, bonasi diangnya. Nampak dia induk nak mati dah orang nak kia orang ke. Anak ni tiba belanja dah do dia anda. Wang dia memang macamnya. Iya pak. Lajol ni awak bataru Eropa cabuk pertama lah sama kalau 2 kali putus pak. Kalau 2 kali putus kalau sama-sama gantung dah pak. Ikolah gantung kau kami yang. Aku hati-hati yang Yondan. Aku hati-hati kau pak. Kironyo pas sama-sama gantung kau pak. Kironyo sama coki yo saudara. Badai ngerti dah buyambo kan tahu dah. Bapak dan ibu jangan begitu. Lah sama gantung kedua bapak. Sama coki do keduanya pak. Setiap mencabuk kau pak. Lah jole awak bompok re pak. Mencabuk kalau te soleh dia nak pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lah jole awak mencabuk kalau te kau pak baju di bompok bismillah lah baju. Jangan wak campur adukan. Lah jole awak bompok. Lah jole awak baju di dak tanggung lo piti mas piti yang nama tu saudara pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pas lawak coki 3 longkang dah pak. Buat tuang ke 3 pak. Kironyo pas tak cabut dia wak coki wak tak kelorok lah sekali pak. Tak tanggung lah. Walau piang kalau teru alhamdulillah. Lain tak pernah wak emosi bau. Oh apa-apa yang laki-laki salamu sebelum puasa lain tak ada naik sungguh pak. Lain tak ada emosi. Nah, alhamdulillah lain tak. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia, selama sebulan penuh awak dilatih di Allah menjadi orang yang sabar bapak. Mulai saja sudah awak semakan sahur tua, lah mulai awak manahan, lah mulai awak imsak. Awaklah mulai melatih kesabaran awak kau. Selama bulan puasa tu barabana ka sakit hati awak tahannya. Apa-apa kau sakit hati ka bininya tahannya. Yalah. Sabar aja denya, le puasa kini mah. Banyak orang yang anak awak onde, nak dengko nak le puasa lah mati yang dek dangane mah. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia, awak latih sabulan awak tahan sabar awak bapak dan ibu jamaah yang berbahagia. Mangkolah habis Ramadan, lah sudah awak Idul Fitri. Tanda-tanda orang yang bertakwa itu yang pertama sabar. Sebelum puasa dahulu awak pamberang, pambongi, setiap sabanta naik darah awak deh. Kini sudah Ramadan. Kalau biasanya awak berang dalam sehari itu gak 10 kali, sudah rayo ko 5 kali dia. Mudah-mudahan menurun emosi awak tu, berkurang amarah awak tu, meningkat kesabaran awak. Amin ya robbal alamin. Apa-apa biasanya 5 kali maulid bini, isu kompet kali dia. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia, aku yang pertama sabar. Nabi Muhammad manusia lah pak. Pernah Nabi ko emosi pernah pak? Buya sok tahu mah. Tahun 625. Tahun berapa? Tahun 625. Kini tahun berapa? 2022. Kurang lah. 2022 kurang 625. Atunya silen. Jadi tahun 625 ke sejarahnya bapak dan ibu. 625 ke baru sampai tahun Nabi tinggal di Madinah. Nabi kan 3 tahun di Makkah berdakwah. Pindah ke Madinah tahun 621. Ada mengecen tahun 622. Wallahu a'lam. Tahun 625 sampai tahun baru Nabi tinggal di Madinah pak. Datanglah ke tempat tinggal Nabi ko seorang pemuda namanya Amir bin Tufail. Siapa nama awak? Kau bahasa sejarah awas ketik bahasa Nabi kau. Kau tentang kesabaran Nabi.
Jadi Amir bin Tufail ko datang ke rumah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah ke Nabi. Kecik Amir ko, ya Rasulullah, orang kampung ambo Allah masuk Islam kasadonya. Alhamdulillah, kecik Nabi. Tu balai. Orang kampung ambo Allah masuk Islam, tapi alum ado ilmu tentang Islam tule. Alum mengerti baca Quran, alum mengerti baanan sembayang, baanan puasa, baanan zakat, baanan haji, alum ngerti le. Pokoknya lah baca syahadat, tapi alum ado ilmu agama di nyole. Mangko kecik Amir bin Tufail ke Rasulullah, ya Rasulullah, ambo meminta kepada engkau, tolong kirimkan guru-guru untuk pai ke kampung ambo, maja orang kampung ambo, agar nyo paham no tentang Islam gua. Dikumpul dek Nabi pak sahabat-sahabat sebanyak 70 orang. Berapa orang kok? 70 orang. Yang 70 orang kau bapak dan ibu dalam kapalonyo hafal Quran 30 juz kesadonya. 70 orang. 70 orang tu marami pada waktu ni kau. Kerami awak kini kau. Kalau lebih 70 pak kalau dicampur-campur yang di luar okey ya. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia. Nah, jadi berkumpullah sahabat 70 orang, yang 70 orang kon disuruh dek Nabi diagi tugas pai mengajarkan Islam ke kampungnya Amir bin Tufail. Mangko barangkitlah sahabat kau bapak dan ibu sampai di tengah jalan, sampai di daerah Birmaun. Daerah apa? Birmaun. Nah, ndak berbintang dah pak. Birmaun. Sampai di daerah Birmaun niko, yang terjadi pak, 70 orang sahabat Nabi tadi itu dikepung, bahasa dikopung. Di kopung yang 70 orang itu di orang kampungnya orang-orang Bani Amir. 70 orang pun di kampung pak, ngoci pedang cik seorang deh. Kironya 70 orang kok kadidobi. Mangko dari 70 orang tu pak meninggallah 70 orang itu. Akhirnya itulah yang disebut dengan para sahabat yang mati syahid. 70 orang yang meninggal dalam perjalanan pai mengajarkan ilmu kepada Bani Amir. Nah, sampai kabar ko ka Nabi pak, sampai kabar ko na ka Nabi Muhammad, dapat kabar Nabi Muhammad bahasa sahabat yang diutus 70 orang ko bapak dan ibu dibunuh oleh orang-orang Bani Amir. Mangko ketika itu timbullah manusiawi Nabi Muhammad. 70 orang sahabat dimintanya di Amir bin Tufail untuk mengajarkan Islam. Tanya to dikhianati Nabi. Dikhianati itu sawana apa dia? Bok kalau dikhianati dia orang sakit tidak ada. Sakit pak. Apa kalau dikhianati pak dan istri pak sakit tidak ada pak? Sakit. Mangko bawa janji awak bapak dan ibu jangan pernah awak jadi pengkhianat. Amin ya robbal. Mangko di negara awakku asa ado pengkhianat, mangko jajuk orang bapak dan ibu. Nabi jajuk mencari pengkhianat kau pak. 70 orang sahabat dikirimkan, diminta di Amir bin Tufail, ya Rasulullah kirim ke daerah ambo, kirim ke kampung ambo untuk mengajarkan Islam. Tanya to yang dikirim kau dibunuh bapak dan ibu. Timbullah sifat manusiawi Nabi, naiklah amarah Nabi Muhammad. Sehingga tahun 605 itu pak, ketika salat subuh, pas di rakaat kedua, Allahu Akbar, ruku. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sudah membaca itu berdoa Nabi dalam sembahyang subuh. Itu pertama kali berdoa Nabi pak ketika iktidal.
Adi baca doa Nabi, ya Allah bahasa awak mu nak pada boleh. Ya Allah celakalah si fulan, binasolahnya Amir bin Tufail, celakalah Bani Iko, Bani itu, orang itu yang Allah membunuh sahabat ambo. Arti bahasa awak disumpai bang Nabi. Dek sakit hati tadi itu didoakan orang itu dek Nabi cilako binaso. Bahasa awak disumpai-sumpai. Ketika itulah tiba malaikat Jibril. Kecil Allah. Ali Imran 128. Ali Imran 128. 625 Nabi mendoakan celaka untuk orang-orang kafir yang mengkhianatinya. Kecil Allah. Dalam Quran surah Ali Imran 128. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa laka minal amri syai'un ay Muhammad, engkau bukan urusan engkau. Aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Yatuba alaihim, mereka diampuni atau mereka diazab, itu urusan ambo kecil Allah. Fa innahum zalimun, termasuk orang-orang zalim, orang itu kecil Allah. Mangko samanjak Nabi kone tegur tu, adi tegur Nabi tidak boleh mendoakan keburukan, menyumpai orang kafir yang mengkhianatinya. Ditukar doanya dari Nabi, doanya. Mulai besoknya sembahyang subuh ditukar doa dari Nabi, doanya. Allahumma hdini fiman hadais, wa afini wa tawallani fiman, wa barik li fima wa qini bi rahmatika fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadar. Astaghfiruka wa atubu wa sallallahu ala kasan tiang wabar. Itulah asal muasal asamulo doa kunut bapak. Itu asal mulu doaku. Dek Nabi ditegur tak boleh mendoakan keburukan, menyumpai tadi ditukar doanya. Doanya nilai Allahumma hdini fi man hadais. Kalau awak berjamaah tukar ni jona. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, agih kami kesehatan. Allah agih kami petunjuk ya Allah. Wa'afini wa'afina fi man afat. Ya Allah sehatkan kami ya Allah. Wa tawallana fi man tawallait. Ya Allah lindungi kami ya Allah. Wa barik lana fi ma atait. Ya Allah segala rezeki yang kami terima barokahlah yang kami terima hendaknya ya Allah. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah lindungi kami dari segala kejahatan ya Allah. Karancak doa tu. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia, itu asamulu doa kunut bapak dan ibu. Tapi sampai kini imam yang empek berbeda. Kunut ke Pak? Ya. Imam Hanafi yang paling tua, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Dak Ambali do Hambali. Saya salah apa? Satu Hanafi. Kalau di Imam Hanafi tidak pernah membaca doa kunut tiap subuh. Jadi kalau ada nampak awak di kampung awak ndak kunut tiap subuh, contoh orang Muhammadiyah, berarti nya ikut pendapat Imam Hanafi. Nomor 2 Imam Maliki. Maliki beliau kunut tiap subuh, tapi kunutnya sebelum ruku. Sudah baca Fatihah, baca surat pendek, lalu selesai baca surat pendek, baru baca doa kunut, baru ruku. Jadi sudah baca ayatnya lamanya ke ruku Kok ada orang nampak dewa itu, jangan macam elok. Sudah baca ayat, ondonya ruku le, tu pon yang kau jawab pada berarti nyo baca kunut mengikut pendapat Imam Malik. Nomor 3 Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kunut tiap subuh bapak dan ibu. Berarti awak nan biasa membaca doa kunut tiap subuh, berarti awak mengikut pendapat Imam
Nomor ampe Hambali, Imam Hambali, beliau tidak pernah kunut setiap sholat subuh, tapi beliau kunut bila ada musibah-musibah saja. Namanya kunut nazilah. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, makna dari ayat tadi itu, sejarah tadi itu, bahwasanya turun surah Ali Imran 128, ayat yang melarang Nabi mendoakan keburukan, menyumpai orang kafir. Sedangkan menyumpai orang kafir saja dilarang Nabi, Pak. Apalagi menyumpai bini awak seorang, apalagi menyumpai darah daging awak seorang, menyumpai anak kandung awak seorang, menyumpai kemanakan awak seorang. Tak boleh bapak dan ibu jamaah yang berbahagia. Ibu-ibu, ala pernah awak menyumpai anak? Nangka mati dah awak, matu awak nak. Pernah menyumpai anak bo? Sejujur sajalah. Menyumpai laki lain tak pernah. Saya tunjuk tangan yang tak pernah menyumpai laki. Alhamdulillah. Pak adik keluar kata-kata menyumpai kau pak, mandu anak buruk kau kadang terlampau sakit hati ke laki awak. Jole piti payah. Minta beli siapa tak boleh. Minta balanju anak nak dapat dinyo. Kira ada piti dan dompet keceknya kamari yang dulu. Ang piti balanju ang tak ada kini lah. Ang bonasi lah. Dan tak piti kini lah. Dalam sudah itu keceknya. Kau piti dan tinggal dompet dah. Ang pika kode beli rokok sabungku. Ang beli te tolu tiku. Solo biar dia ang kira balik siku. Kira nanti ku tadi lu bapak dan ibu, nanti ku untuk inyo cieknya pak. Nan dua lai masuk sayak ke pak? Untuk kumbang ciek, untuk si somuk ciek ke? Anak ini tak belanja, bonasi diangnya. Nampak dia induk nak mati dah orang nak kia orang ke? Anak ini tiba belanja tak ada diang dah. Wang dia macamnya. Tobi berang. Keluar kata-kata sumpah bapak tadi. Sedangkan Nabi menyumpai orang kafir saja tak boleh, apalagi menyumpai suami seorang. Nak mati dah orang. Dialah tak pada kira dan. Habis kau lah mati nyo dapat kau buat awak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak tanggung cebeh dah. Dulu ketika hidup disumpahi nak mati copet. Nak mati copet dah orang. Biarlah dia jando gay. Biarlah dia nak lelaki bagai. Daripada lelaki dia seso dan nemeh. Alah matinya macam copet dah. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia. Labo. Jadi yang pertama, awak meningkat kesabaran awak saudara Yoko. Amin ya robbal alamin. Mak kece Nabi, kalau sakit hati awak, wal kaziminal ghaiza, surah Ali Imran ayat 134, orang yang bertakwa, orang yang dekat ke Tuhan, wal kaziminal ghaiza, nyo mampu menahan amarahnya, nyo tahan emosinya. Nah, aiko yang pertama. Kece Nabi, kalau awak sedang emosi sakit hati itu sedang toga awak bawa duduk. Oi sedang duduk emosi awak bawa berbaring. Oi sedang emosi awak baiklah berwudu, insyaallah hilang emosi awak. Dari taga bawa duduk. Dari duduk bola lot. Indaknya kalau alai hilang dan hilang emosi awak lain. Berwudu. Indaknya hilang, baik berjalan keluar. Kece Nabi sedang tagak awak bawa duduk, dari duduk bawa berbaring. Dia awak kan tak sedang duduk di bawah tagak kecil kau tadi. Tak balik pak. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia. Yang pertama meningkat kesabaran awak. Mudah-mudahan bisa ndaknya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Yang kedua, orang-orang yang berhasil bertambah ketaatannya,
Tanda-tanda orang bertakwa yang kedua kecil Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 17. Was-sadiqina, orang-orang yang bana dalam hidupnya. Bana mangecek, bana babue. Bara banyak kini kau bono mangecek, tapi tidak bono perbuatan. Lai batu atau indah, lai halal atau indah, halal atau haram, batu atau salah, harus awak bisa bapak dan ibu membedakan. Jadi contoh je yang hak yang batil. Contoh, kau contoh ketek ke bang? Contoh ketek bang. Bataruh. Bataruh itu halal atau haram? Haram. Halal atau haram? Okey. Haram itu dosa atau pahala? Dosa. Buat ulang-ulang lebih apa? Layang-layang bahasa sangka. Bahasa awak main ulang-ulang. Main ulang-ulang bataruh tindak ada pak? Pakai insert tindak? Diagi hadiah tu panitia majlis atau dari PT insert? Halal atau haram? Ulang balik bo. Mambai insert main ulang-ulang, main layang batan dia ulang-ulang halal atau haram? Main ulang-ulang lagi bolehnya. Tapi nambah taruhnya itu yang haram. Salah atau betul kerujur? Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia. Adon dia ulang-ulang. Hasilnya untuk sedokan ke surau. Boleh awak bataruh pak. Bataruh haram. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia. Itu contoh ketek ya pak. Kadang-kadang tak tanggung lo gaya dah. Buat taruh, main domino, main koa. Kalaulah sampai bataruh, hukumnya haram dah pak. Kadang-kadang lah campur dan elok dah pak. Nyoha kecil Nabi, segala perbuatan yang baik awali dengan bismillah. Kau ndaklah jolek kerujuk salah pakai lo bismillah. Main koa, bataruh pak siakala nyombai korotek, nyombai tetolua. Bataruh tindak dah. Iya pak. Iya pak. Lah jolek awak bataruh pak cabut pertama. Lah sama kalau 2 kali putus pak. Kalau 2 kali putus, kalau sama-sama gantung dah pak. Wah, ikolah gantung kau kami yang. Kau hati-hati yang yondan. Kau hati-hati bapak. Kiranya pas sama-sama gantung bapak, kiranya sama coki lo saudara. Badai kalau tidak buyambo kan tahu lo bapak. Bapak dan ibu jangan begitu. Lah sama gantung kedua bapak. Sama coki do keduanya pak. Setiap mencabut kau pak. Lah jole awak bompok re pak. Mencabut kalau te soleh dia nak bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Lah jole awak mencabut kalau te kau pak baju di bompok. Bismillah dah baju. Kecil Allah. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan engkau campur adukkan antara yang hak dengan yang batil, antara yang ban aja yang salah. Jangan wak campur adukkan. La jole wak bapa, la jole wak baju tidak tanggung lo piti mas pici yang nama tu saudara pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pas wak coki 3 longkang dah pak. Wak tuang ke 3 pak. Kiranya pas tak cabut dia wak coki wak tak kelorok lo sekali pak tak tanggung lah. Walau piang kalau teru alhamdulillah. Astagfirullah bapak dan ibu naudzubillah. Najul ni awak bompok baju di bismillah baca orang. Monang awak baju di alhamdulillah batanyo kawan. Limonang amyang dia alhamdulillah memang masukin nak dia memang. Astagfirullah. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kita campur adukkan antara yang hak dengan yang batil bapak dan ibu. Tapi kerajunan elok mulailah dengan bismillah. Kecil Nabi. Kullu amrin ribalin. Setiap pekerjaan yang la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Setiap pekerjaan yang tak dimulai dengan bismillah,
fahuwa abtar kecil Nabi, putih barokah dari Allah. Mangko kalau keraja elok mulai dengan bismillah. Poi awak kaporak pak, tipu di porak awak, soleh rokok sabatang ni. Saudara soleh rokok sabatang, mulai wak mamangkuah, mulai wak menyabi marambah di porak awak. Mulai keraja pertama, jangan lupa awak bismillahirrahmanirrahim. Setiap pekerjaan yang baik dimulai dengan bismillah. Wak mencari nafkah untuk anak, untuk bini awak, kapora urang, kapora awak, kasawah urang, kasawah awak, maka insyaallah barakah ado di awak bapak dan ibu. Mulai awak marambah bismillahirrahmanirrahim. Mulai wak makan bismillahirrahmanirrahim. Mulai minum gak bismillahirrahmanirrahim. Cuma pertama saya baca bismillah pak, yang kedua baca bismillah lagi. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia. Atau yang kedua pak, bana wak, bana. Lai buat tua tindak wassadiqina. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia. Tamasu awak poi kapora urang, poi awak baburung. Pasobok pora urang, nampak kadiki urang masa, nampak dugen urang. Mambik punya urang dia halal tu haram tu. Papanjik dugen urang baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Salah tak betul dah. Mancilok baca bismillah. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia. Aku lah lobi di begini ke pak. Yang ketiga bapak dan ibu, orang-orang yang meningkat ketaatannya dibandingkan sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan adalah wal qanitin. Orang yang bertambah ketaatannya, meningkat ibadah awak. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia, selama bulan puasa patang pak dan ibu, layak do makan sahur awak siko. Layak do tindak bau. Le makan sahur taruh bulan puasa. Awak makan sahur sebelum subuh atau sudah main subuh? Ada apa? Nah dulu kan ti makan sahur itu sudah subuh. Sudah main subuh makan sahur apa? Kau tanya orang lain puasa orang lain, tu kemana pergi kapogak? Dia tolak kapogak, dia lain dia pulang sonjo tahu. Kilo lah kampir isi apa? Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia, bertambah ketaatan awak. Sabulan penuh patang ko, satu hari awak jago jam 4. Jam 4 subuh. Bulan puasa pak, makan sahur sianan dulu jago apa tebok. Apa tebok? Ibu kalau jago dulu liba jagoan suami, bajagoan anak. Alhamdulillah sebulan penuh ibu menjaga suami ibu. Alhamdulillah. Pada ibu jagoan makan kalau di jagoan sekali nyololok balik, ibu jagoan tindak? Iyo. Jagoan pertama. Oh dah. Jago dah leda. Nyon yang iyo, tolai. Jam hari, jam 4 yang tolai. Bu jagoan sekali lagi. Dah, jago lah dah. Dah akan makin magai dah. So nak tolok puasa dia dah. Yo sebentar lagi. Jangan laloknya balik sampai ke 3 kali bu jago tindak. Lai alhamdulillah kadang buat tokok sampai tidur dah buat tokok basi jago dah lai. Dah dah kan puasa. Kalah lo dia anak dah jago awak lo jalan. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia. Pertama lagi sabar aja pak, nang kedua sabar aja, nang ketiga batukan nama miang aja jawab. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia, sebulan penuh awak dilatih di Allah menjadi taat pak, disiplin beribadah. Sembahyang subuh awak berjamaah, salat zuhur awak, asar awak tepat waktu, maghrib awak tepat waktu. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia, mangko
Bahkan bapak dan ibu, awak ada namanya menjaga solat 5 waktu ndak putih-putih selama 40 hari. Dedus kau. Namanya kecil awak semua yang 40. Alhamdulillah pak. Kecil Nabi Muhammad dalam hadis, man shalla alayya salatan, man shalla lillahi ta'ala, siapa yang salat niatnya karena Allah, arba'una yauman, 40 hari berturut-turut. Berhari boh, 40 hari berturut-turut. Berapa? 40 hari berturut-turut. Kecil Nabi, wa yudrikut takbiratal ula, 40 hari 40 malam awak semua yang berjamaah, wa yudrikut takbiratal ula, indak tinggal dia awak takbir yang pertama dah. Balasannya dia awak nasoto semua 40 kau kecil Nabi, bara'atan, dibebaskan di Allah dari 2 perkara. Pertama, bara'atum minan nifaq, dibebaskan dari penyakit nifaq. Yang kedua, wa bara'atum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal amin. Lah sudah semua 40 mota dah dia. Alhamdulillah. Dia salamek je undang orang siap dah. Dan golak bau. Bau undang orang siap. Namanya doa salamek, alhamdulillah lah sudah sampai puluh. Kecil aku orang dah sudah makan ani eko, kau juga. Eko mah alhamdulillahnya emaknya, alhamdulillah lah sudah sampai puluh. Ya mudah-mudahan sempurna dah Lah sudah sampai puluh, alhamdulillah luar biasa tu. Cuma dulu bagailah sudah sampai puluh. Bau undang orang siap ndak ada dokek-dokek ke suka dia tu. Kakak mampu cak hidung Mota di kode, mota di masalah dia, alhamdulillah dia salam dia dapat lagi petang dah putu-putu dan orang mati dia. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia, rancak tu pak, tapi ba'a kecil Allah. Buka surah Al-Hijr ayat 99. Surah apa? Surah kalimah boleh ayat 99. Kecil Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka sembahlah Allah, maka beribadahlah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yakin. Apa itu? Adalah kematian. Sampai bila awak taat beribadah kau sampai mati? Tak sampai 40 hari dah pak. Sanggup awak menjaga berjamaah sampai mati, alhamdulillah. Tapi kalau tidak awak lah bila sibuk pai manggale, pai ke sawah, pai ke pogak, yo bara sanggup awak. Bara sanggup awak. Tapi ma yang lebih ancak kecil Nabi, kalau awak seorang-seorang saja, cik derajat pahalanya. Tapi kalau awak berjamaah 27 derajat bapak dan ibu jamaah yang berbeda. Pula lagi dia awak laki-laki pak. Aku yang kedua, kecil Rasulullah, ada sahabat nama Abdullah pak. Kecil Nabi, ya Abdullah, wahai sahabat ambo Abdullah, la takum mitla fulan, jangan engkau tiru. Abdullah, jangan waang tureh ndak si fulan. Mangada boleh ni nyok? Manureh ni apa? Mencontek, meniru. La takum mitla fulan. Abdullah, jangan waang tureh, jangan waang tureh si fulan. Si fulan kau kecil Nabi, kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Dahulunya rajin beribadah selama sebulan penuh, rajin beribadah malam hari. Kini dah dosa lah. Bayangkan bapak dan ibu tiap malam awak semua tahu wis kau berapa rakaat? 20 atau 8? 23 tarawih awak. Siko berapa? Alhamdulillah 23 pak. Ponek tindak.
Tiok malen atau sekali seminggu? Tiok malen salamu sebulan. Coba bayangkan Pak. Lain tak ponek? Bayangkan Pak, 20 rakaat tarawih tambah witir 3 rakaat. Tiok malen tak pernah terasa ponek. Tak pernah ngecek kau ustaz dan dia malen. Ponek rasanya tiok malen 2-3 dah. Sekali 2 hari lah lain. Dia ada boleh tu. Pi banyak pada rasa ponek awak karena cinta kepada Allah, cinta awak kepada Allah. Kecil Nabi, la takum mitla fulan, jangan tiru si fulan. Dahulu tiap malam berjaga beribadah, kini nak docok dah leh. Dulu 23 rakaat tiap malam, kini jangan 23 leh, serakaat aja nak tolak tiap malam. Kecil Nabi, ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala, amalan yang paling ketujuh di Allah atau adwamuha wa in qalla, terus menerus ndak putih-putih walaupun sedikit. Mudah-mudahan bisa wa amin ya rabbal amin. Tu wah ustaz, tu 2-3 tiap malam kini kau ndak talak 2-3 ndak nah. Paling kurang, kau paling kurang sembahyang sunat awak sarakaat tiap malam. Ana sarakaat tu ustaz witir. Sembahyang witir ko sarakaat boleh, 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh, 9 boleh, 11 boleh. Tiap malam awak tiap malam sebelum lolo usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Luar biasa ibadah awak bapak tadi. Dahulu saburan panu tiap malam mereka sugau. Kini saja sudah gayo. Tak ada kasugau leh. Mangko awak rutinkan. Tak talok dia awak tak bisa awak lima ketundak nak. Paling kurang, kau paling kurang. Kau yo sibuk mana awak. Sonjo ba nak bisa le jamaah. Yo sonjo kadang lemporak je le. Okeylah. Boya Isa ba nak do kasugau le. Biasa dulu sebelum penuh tiap malam le. Yo kadang Isa dia ustaz. Kadang baru mandi kami di luar ni bangun. Okeylah Pak. Kini kalau sembahyang subuh asal le. Ba nak sembahyang subuh le. Yo kami jam 4 subuh lah mulai menongkang. Ada dah Pak. Alasan awak le. Kok sibuk mana awak paling kurang 1 kali ketika subuh. Kok bisa awak lima katu alhamdulillah bapak tadi. Bayangkan katuan awak Pak. Tiap malam awak berzikir siko. Batahlil tiap malam batahlil tindak. Afdalul zikri falam annahu la ilaha illallah. Tiap malam berzikir le. Basolawat tiap malam Sudah solat 2 rakaat salam tarawih itu. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Aja we apa? Korek aja we itu lunak. Sallallahu alaihi lihat 2 pahala tu lai. Siang itu Ustaz Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan, siapa yang berselawat untukku 1 kali, sallallahu alaihi asyra salawatin, Allah berselawat untuknya 10 kali, wa rafa' darajatahu asyra darajatin, Allah angkat derajatnya 10 derajat, wa huttat anhu asyra khotoyatin, Allah ampuni dosanya 10 macam dengan 1 kali salawat. Tiap malam salawat orang. Sudah salam 2 rakaat, salam 4 rakaat, salawat dipimpin tu. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang salah-salah macam orang. Ini yang buat tua sallallahu alaihi wasallam. Dia awak kan nak dapat tukar lah hilang lainnya. Tinggal sallallahu alaihi wasallam. Tukar. Patukar kali. Nyo alai. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia. Lain boleh kami selawat pada Quran itu Ustaz lain awak ada. Untuk aku no tu membangkit semangat awak. Semangat awak dia cuba lawan yang sogang ni Pak. Sudahlah imam lembek-lembek bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sudahlah lembek-lembek.
Assalamualaikum seorang-seorang le. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi walaupun tadi mengantuk awak, makan lawannya, kolak sapiring, cindu sagale, sarabi bilo sagale, lihat dua jadi tutuh saudara. Agak tiko petrawih lah untuk ngantuk dah pak. Tapi dia adu selawat bersama-sama tadi itu. Agak cik imam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi. Kira ni sampiang mengantuk. Kalau ada nak mengantuk, ada kata lima jagonya. Sallallahu alaihi wasallam. Pi joli ulang lupa, jangan ulang-ulangnya. Asa nampak kawan tu mengantuk, badong kata linganya. Sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah. Jangan semangat colek-colek dulu. Akhirnya tak semangat dah. Baik kek kopiah gitu. Badong kata linganya. Sallallahu alaihi wasallam. Tak kojuknya godang mati bawah. Tak roti wow. Datuk dia mah. Ni colek jangkrak aja, Pak. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia. Itu bapak dan ibu. Jadi itu yang ketiga wal qanitina, bertambah ketaatan awak. Kini sudah bulan puasa, indak perlu awak kalau nak talak dewa andana minimal 1 rakaat sunat tiap malam awak. Amin ya rabbal alamin. Itu yang paling ketujuh di Allah. Ada wa muha, terus menerus wa in qalla, walaupun sedikit. Dulu tiap malam awak baca Quran tadarus. Tolong dewa tiap malam 10 halaman, 20 halaman. Tiap malam pak. Kini kalau nak talak indah nah, paling kurang sayat jadi. Tapi setiap hari mudah-mudahan mampu awak walaupun sunat. Amin ya rabbal. Sudah sembahyang subuh awak, sudah berdoa, buka Quran, baca sayat, besok sambung leh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sadaqallahul azim. Lah, tu kok ka masak alai. Kok ka nyapu alai. Kok ka sawah pailah. Satu ayat satu hari. Mudah-mudahan bapak dan ibu bisa awak meretu. Amin ya rabbal alamin. Semangat awak ke bu. Jadi daripada diborong pak. Kok diborong-borong itu hari kecil ustaz tu mah rancak terus menerus. Yalah, dan lanjutkan. Dulu bulan puasa sajus sehari 10 halaman. Kini sudah rayu komaden talok dan 10 halaman itu hari lah. Sudah zuhur pak nyoba Quran lambe lah baca le. Sonyo sudah sajus dah. Suara koreh dah. Hari paneh pungkang ini kan. Suara koreh dah ngaji. Mulai ngaji pertamanya badi pak dan harus tamek sajus sehari 20 halaman. Mulai sudah main luhur tu sampai sonjo sudah. Pertama le koreh baca pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lah sampai 5 halaman tu lah mulai parau suara. Ya ayyuhalladzina amanu. Lah sampai 10 halaman tadi korek dari muncung keluar. Lah 10 halaman dari muncung nak keluar, dari hidung keluar ni. Anabitu min hadaniya fahimayati. Lampi-lampi sudah sajus pak. Di pasonnya juga kok di pasonnya bapak. Dari muncung nak keluar dah. Dari hidung tak lah terong bunyi lah. Lah saya sampai ke lampi-lampi sajus pak. Patut nak ada. Tarong adik laki astagfirullah. Tak kalamu kau bentuk. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia. Bapak dan ibu
Jadi sudah Ramadan iko biasanya wak tiap hari 1 juz. Kalau tak mampu saya jadi sehari. Amin ya robbal. Itu yang ketiga. Yang kampe bapak dan ibu, yang kampe tanda berhasil, tanda-tanda orang bertakwa. Yang kampe wal munfiqin. Dahulu setiap malam awak berinfak. Lain juga kata dia infak wa isi juga. Siko kata dia infak berarti malam dua atau tiga. Tiga kata dia apa? Ada kata dia surau, kata dia anak yatim, kata dia TPA. Alhamdulillah. Tiap malam apa? Bo, lain pernah mencelik orang berinfak. Orang berinfak kau tiga model nampak dia bawa. Modelnya pertama ada nambah infak kau hadis subuh ini. Lalu anak nampak dia orang menyebab bagong gambi tidur masuknya. Basubuan, dia orang lah yakin kau kalau disubuh-subuhan 2,000 je deh. Yang kedua adalah model ditunggu ketidiang lalu baru keluar dompet. Ketidiang 3 walatan siko kan. Di keluar dompet, ditunggu orang mencolik kayaknya lo. Di kalau balatan ketidiang bak keluar dompet berarti merah-merah hasil. 3 ketidiang mesti ketiga mencolik orang kayaknya senyum-senyum nampak di kalian deh. Kecil hati dah pak. Ang tadi 2,000 masuk-masuk lah. Tapi kalau lebih hanya 10,000, 50,000, 100,000, itu tak langsung ketidiang pak baimbo terus malam. Iko dari ambo, anak ambo 100,000 tahlil. Bau kom tu ustaz. Kalau basuh-suhuan sah. Nampak dia orang sah. Baimbon sah, batulin sah. Nyo yang menghilang itu ada dalam hati awak yuraunan nas awak adori ria. Jangan wak sangko lai bapak dan ibu batulin namanya ndak ikhlasnya nun tentu lai pak tu ikhlas letaknya di hati. Kadang ada lo bagai ko inyo ikhlas dak mung yang nak murah inyo sedekah 1 juta. Iko wakaf dari anak dia. Pijan tulisan nama oleh buyang hamba Allah sini. Nyo hamba Allah ikhlas keciknya. Tapi lalu je orang nimbawe. Celik dah. Ni tentu dia hamba Allah kak. Dah 1 juta kak. Dah. Tu rahsia mah anak dia sebenarnya. Ada pakai calon. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia. Mampu berinfak dalam tiap malam. Alhamdulillah. Kini awak lanjutkan tiap hari. Paling kurang awak barat talok dia awak. Talok 2,000 sehari. Alhamdulillah. Amin ya robbal. Kami nak ke surau dah ustaz. Nak ke surau tiap hari. Lataan celengan di rumah awak. Buat beres. Sedekah subuh. Itu contoh. 2,000 sehari. Bila ke surau sekali sebulan. Bawa kamari. Janji Allah. Wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apa yang wa ajikan Allah akan ganti balik. Bukalah surah Al-Baqarah 261 ayat Allah. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Orang yang berinfak bagaikan menanam sabiji. Sabiji tumbuh 7 tangkai. Fi sumbulatin fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai tumbuh 100. 700 kali lipat kebaikannya pahalanya. Amin ya robbal. Yakin bapak dan ibu bisa wak setiap hari. Ustaz, kami tak berinfak je lah. Bawakaf yolo alhamdulillah. Awakaf tu koja. Boleh lapi agian ke sugau. Tu namanya wak. Tiko piti wak masuk ni tu namanya infak atau sedek. Pi wak boleh lemari. Wak boleh lapi pandan. Tu dia boleh dugang atau beli seorang dah. Alhamdulillah. Boleh lapi semua yang kau barameter wak. Bagai ciang lah kan ngurus oi malin iko dari sabis keluarga adik ang bakili di Jakarta sah oleh lapi alhamdulillah walaupun lah mati wak nien ko ambo nien iko untuk almarhum
mendiang yang telah meninggal dina, insyaallah pahalanya sampai kepada almarhum. Amin ya rabbal alamin. Bolehlah pi awak niain wakaf kau untuk orang kaya awak yang telah meninggal. Lai ada je orang duduk di atas lapik yang awak boleh. Solat inyo, mengaji inyo, berzikirnya, bersolawat inyo. Rapik orang di atas lapik awak tu. Duduk mendengar ceramah. Mengalir pahalanya untuk mendiang yang awak niatkan pahalanya. Amin ya rabbal. Jangan ragu bapak dan ibu. Cuma pengurus hati-hati lah pak. Kadanglah diboleh lapik baru di jemaah tiap hari tiap tahun Kadang-kadang dek pengurus ko pak cekek. Cekenya ba, sampili lau bebo, sampili ko bakhil. Kalau bahasa Semawang sampili ko apa? Sampili ko. Kalau bahasa Arabnya apa? Tanya ke malin ko. Bahasa Arab sampili ko yang ko, tak tahu ibu. Lah, sampili kau yang kau pak, awak cekik piti banyak sedekah nak Allah, infak nak Allah, wakaf nak Allah, korban indak lo soto. Kecik Nabi, falam yudahi musalla. Orang yang la yakrobanna musalla, inyo mampu untuk berkorban, tapi nak nomoh soto korban, mangko la yakrobanna musalla. Zaman dakek kata ompek surah kami ya, kemudian itu wana karenyo korban tu. Untuk orang yang mampu, bapak dan ibu. Bu, sampai mana tadi? Sampai sedekah tadi. Awak sedekah bapak dan ibu, boleh lapik, alhamdulillah. Kadang-kadang lah dia boleh lapik baru dia pengurus bah. Kau wakaf anak kami lapik sawalai. Dia pengurus mau lapik baru kau babungkus je plastik. Bakobek je tali-tali ujung pangkor, bak simpen dalam kamar kau. Orang membeli untuk dipakai. Bu, bayangkan bapak dan ibu jamaah yang berbahagia. Lapik baru ada, lapik usang ko lapik bulu lapik baru simpannya. Lapik baru. Kalau iko masih rancak ko, ada orang boleh lapik baru dapat simpan. Ko ndak, lapik yang dipakai itu aghiru lapik bulu Karangko tinggal bapak pakai je lapik baru simpan ke pak. Sedangkan ketika sujud sajalah poniang jamaahnya. Allahu Akbar. Lapik ko lapik bulu sakit poniang Dak subah Rabbil A'la dibaca oleh Astaghfirullahaladzim. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia. Aku yang kampek ko wal munfikina, tetap awak dermawan berinfak sedekah wakaf. Mudah-mudahan mampu. Amin ya rabbal. Yang terakhir pak, terakhir. Wal mustaghfirina bil ashar. Dahulu ketika lebaran Idul Fitri, awak bagaikan bayi yang baru lahir, bersih, suci dari dosa. Amin ya rabbal alamin. Monggo gadang hati awak bapak dan ibu. Takobi awak sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa takbir bapak. Batu bahagia awak kembali seperti bayi yang baru lahir. Kini lain tak dulu soal lain. Mudah-mudahan hujan tak boleh. Mudah-mudahan tak boleh pak. Bangko ketika awak salah capek karena tu Tuhan. Ketika salah capek karena Tuhan pak. Zakarullah, capek awak ingat Allah. Melompek lidah awak nak sengaja baca astaghfirullah. Konda nyo nak sengaja caruk godang mati dah. Jadi cuba dah pak. Contoh sakit hati laki awak ko, bacaruknya ke awak. Tiga je nyawa awak. Bacaruknya ko. Ketika bacaruk itu salah atau betul dia? Ketika awak salah capek karena astaghfirullah. Iko indaklah jolinyo salah godang mati Itu kau inti tadi. Itu kata judek kamu. Keluar caruk dia leh. Dia apa? Tu dia ni sama noah je jawab. Godang mati dia. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia. Itulah 5 macam bapak dan ibu tanda-tanda orang yang bertakwa. Mudah-mudahan 5 tanda ini ada pada awak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia. Jadi bapak dan ibu ikola lebih 5 minit sampai situ dulu pak. Yo kamari salah wak dibuya ke pak. Ceramah wak 5 minit. De 5 minitnya.
Risangka kamari 5 minit ceramahnya. 5 minitnya, amplopnya itu je. Ceramah lama-lama Pak. Lama leh. Haji duduk angah. Kamari salah. Jadi pada kamari salah hancak musudai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.